Afan kyo nga mo. Drink nga mo. Kyo. Ano nga? Kyo. Ay, rami na yung iba eh. Am lele kyo. Thank you. Kani badan sarai apa ni? Ini apa ni kita kena? Kani keban Kongo penghana tonto kani ke ba apa? Kini di stop di bana lo ni sundan bang. Hajik tiba nang ini. Thokpat. Ka FKJGP sengkemi harengkat ki dikhot jong ki circle bapher haka step jong ka sngining kong ka arpo arterik unailar ki lahir ban jurip ya ki arteli ki dukan di khutiang bat marbam kum ki phan ki piat hamarjan ka Mahavir Park lat jhalu para balashong daudipak bat ujoti haka jinglai jurip ka seng kalalap bakini ki barjela omtang bakim doni ki kwat ki sla ki babyang banlong ka sakhi sabut banshong haka te ka dukan henry la shemru baki la penlong jaka botiar lani go down barwat ka jaka thea jaka dem jongki haki te ki arteli ki public toilet ki bala ai penyai da ka Rotary Club haka khti jong u James Silyang ki badon hasinda jong ki te ki dukan u Assistant General Secretary ka seng u ba original korba u la bu jingkeli ka muda babalay habal IT siya uta ubriu upatip kerteng u James Silyang Henry Pose lalapan ban bahaka jaka bakan long ka pankhana na benta ban pendon kam upaj ba ka kelapan ban ka jaka pendon kam jong ki briu ki bembyang wat yaki sakhi ki sabut ka seng kalakhang sendon yaki ni ki arteli ki dukan dak bakado baon ailat byang ban ple tat onda ki lala ban wanra yaki kot kisla ban penchisha Ngina kalian ke FKJP sengkemi rajin don rengkat don ki circle Mokal circle, Kamokal circle, Bakamalki circle. Abang layu i haki social media. Angaman si sajad bangi i bakata ka public toilet kakala kajaka di jong ka dukan jogi parjala. Tingi kum nakaliang kaseng imla mo siyong klikiti na takdang ipoy barang-barang kani mentak step ban pini. Yang kata ka kajing don jongi yang kata kajik kle ina mata ka imlang salang. Ngali yang ni bangi hadin mengilawan hakani ka dukan ilap ba ya ka public toilet ila pendon kam ban pelong kerja godown hakaba kinong let nangwan kaba kani ka Rotary Club la dunit ya kani ka public toilet ni kim semala pendon kam di kumjuru ni habadin mengilai i dalam jong ki keman ringkat bakti ki media ni iba hadin la ro syato kilong kinja godam kilong kinja katia kinja kaset kinja katiu kinja kabam juki basulingo ba kumno nakaliang kemuda kabadai pej ya kani ka dukan ko ang baladap ai allotment jong tau briu bekerteng James Silyang dengan pak berbuat jikeli hatu kata James Silyang dan i berjumpa kalau kebede begini kemar habang iwan hani dukan i belong try du tau juti bat tau dipak ki trading license joki kebede dapat containment board kim syam labyang ini ki baladeng ki balang license sausnem idan ru ki balang invalid wadi ki labor license joki kim dan aba kini kita karak ngingi kiwan banle besar sini sepok celong kitip syai bagi dan kami kata ka kot kesla ini sulingo para balai kim semala banle kita habli ki provok ingi lada ki kwa eki bagi kot kesla bikin biang ini kam ngi bangin wan hakani jaka ningi bu ke keliru ya kemuda balai bagi pelong ya kani ke jaka public place kepada benlong public toilet kani ka jaka bam jaka di beli ke kelalong gudam ani beli ki ai jaka ki kar iba syam angek kot kesla kim dan kebiang. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.